أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وفهما والحقني بالصالحين يا رب العالمين. Samo hamdi se i zahvala pripadini Allahese, svetonijeki, uzulista vrdolnane. Jedini objamara gospodari hem dese trebala manush ibadetite kiril, hem nisu ste averese. Rudaja taro Allah oprost, a se amare greške hem haramje su kelelen. Rudaja lestar pomoć hem spas, taro saldu šipe Allah su je ratingele. Kad si vada Allah s.w.t. kad su putini ku pravu drumu, tačno dva manušćanu ku pravu drumu. Kad si vada Allah s.w.t. ku dalel, demek ku krivo drumu. A da li manušće se hidayeti na nehemu, Allah nikas našite arake, našite arake gdjeno su šeitani ku pravu drumu. Eme svodičina kao Allah liste teba manuš poštovanje te kiril, kao zuliste abil don na nehem, kao Muhammed s.a.v. liste su pegamberi tamo. Demek yek manuš saramen, ali posebno manušu Allah su biringale tarusa kalan insanija, ker gali najšukar, najčisto duša, ker gali on najposebno pegamberi, dingale džandipe, te anila men adeli džandipea, taro zulumati ila nur, demek tari tomina, ku svetlo taro bi džandipe ku džandipe, hem skagja minge u drumu e dženetesoro, hem sati spasname taro krivo drumija, hem taro džehennem, hem skagja minge sati dubina e devlesro radost, hem skagja minge ti spasname taro tari devlesri holi. Avdiye elhamdülillah الإسلام كو حديثي بشويك ترى الله سرندا حديث ترى الإمام النووي سرسكرا وبيكو عرف كجتنا ولي بس بريفوت هم بس تيكاتي حلواك بحديثي إن شاء الله سواكو الجاني بس سكوالي تنالك براكس. عن ابن عمر وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. ترى سفيان ابن عبد الله والله رادسنا ولياته وكر يوم يا رسول الله وكر مانجي يكلا في طور إسلامي سونيكاس أفريد توتر شيء تبوچا. پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم وكر قالسه قل آمنت ثم استقم. Znači وكر ne vjeri na ovako djel, poslije beškova dva drumu, znači istaqim, arapska akir. Ako ne istaqim su znači dva lafi, pegamber sa sallam akir ga, dikenem, agaka počina. Allah dva manuša kana ko pegamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, magila pođani pete barakiri. A vod ko pegamberi tu počeli, ja Rasulallah, diken su vakiri. Vakir mange ek lafi, su nikas avere šajt, taro islami su nikas avere šajti počal. Su šaj mangi te vakiri. Svako kana kam misli pesa uva kana mašallah ka vedna džena kuzum lafija kuzum bukjaka vakiri se kuzum hikme kuzum džanipe. Pegamberi sa sallam vakiri duj bukja. Qul amantu vakir me virnao ko del thumma istaqim. Pro vakir me virnao ko del hemu dujto valo adava beško adva drum. Znači thumma istaqim. A kana morate haleva su adva istaqim arapski. Istaqim Allah taro lafi istiqama. Istiqama su znači jedna istiqama, manuš te bi šel tano ko pravo drumu, te uvele pravo ponašajbi, hem te na ti delo petavra dva drumu je milimetar. Te bi šel se stegno, stabilno koja dva pravo drumu. Hem avla taro lafi qiyam. Qiyam znači arapsko tebeše. Znači manuš kad bakira qiyam al-layl, tebeše kirat. Kuna mazi tebeše kirat, primjer. Ali ko arapsko kad bakiri pri qiyam,
koje ne sa delo, ana aqumu bi, arapski kad vakire, me kerava nešto. Znači kad vakire, ana aqumu bi sala, ana akana me kerava namazi, uštava ko namazi, akana nali kad vakire ezani. Allah ezani vakire iqameti. Sada Allah te avena Allah fi istiqama qiyam. Hajde vakire iqameti, ana iqameti. Znači, akana tu ane enardon te ušten ko namaz te kerem. Hem da značini kad manuš potrebini adva Allah fi qiyam, kaj tu non stop adva delu kerene. Znači, nešto su kereli non stop, lese va kere potrebine Allah fi qiyam, istiqama. Hem isto adva Allah fi istiqama, avala dosta puti još na elek u Kurani. Primjer ko surat al-Hud, adva dešijekto sura, ko šelu dešidujto ajeti, والله سبحانه وتعالى وكيري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير سوى كده ميجا الله سبحانه وتعالى كتير وكيري znači فاستقم isto Allah fi potrebini beş stabilno ko adava su Allah dingetu komando, znači su komandingiatu te kere, beş stabilno ko adava, stegno, o, sar su inanne komandimo te kere, hem adala tuvaya su peretane pişmani. Znači su kerge tauba. Omen teba Allah, znači Allah su kerge tauba, hem ma vazdetu te devlese, te gospodarese, tačno o cenela su kerena hem dikala sa. المتفسير يقول قراءته ابن عباس مرو مفسرين مفسرين جينا درسوا كيلو كومنتاريا قرانسه وكيل كأكوا آياتي كتابه پیغمبرسه ناي پارو آياتي znači kad Allah fi akva ayeti u surat al-Hud kad Allah vakil galise fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatqaw znači beş stegno ko adva su medingumtu su mesu komandingumtu nared em Allah su tauba su idinge pe devlese hem matit vazdetu te devleste gospodares su se wallahi manush te bešel ki ek butiko ek delo ko dini te ostavilo stegno te beše te na cidetu milimetar bud pari butijal na nelo ko na nelo ko manush se bilo te voda nako dini ko ne sa normalno buti ke jaj ke buti Никога мене на керела 100% ако цел 9 кила 100% бути на. Некада вотки умора, некада од бокалила, некада жена со магијато умренето, значи ту летки ти пауза. Со дин доада. Али кодини субханаллах, дикен о шејтани, wallahi најбаро со свакиме која вер пути, најшукар работников. Свако шеф камангира сакор работникот те веле. Со се шејтани кила бише штар сатја бути, никад налила одмор. Никад не вола не свало, значи шелу трин шелу шоа ди шупанш ди веко берш бути керела, хем да бишу штар сати. Ни пауза на не, ни одмор на не, ни на свали бе на не. Аллахума барик. Те вот ти фирма саке работникија најшукар најбари фирма као бути. Але бене, але амене муслиманија, амене инам сар шејтанија кена, амене инам инсанија. Ама Allah вакири инел инсани хулика даифа. Тачно инсани кердотано слабо. Znači na nele poveti. Ali, ame morate omen unijeti te bi šako adva domo stegnu. Znači ko dini, baš ko dini. Na samo ko dini nego isto ke buti ketkere. Ketke ti buti čisto, ketke ti buti šukar buti. Sikap te šefese kaj tu šukar rabotniko ina. Hem ketina muslimani pa na duplo morate skavili se kaj tu ina šukar rabotniko. Su se muslimani ina. Kana džene amen kaj bi šak met tari Germane kre Allah. Kana ki švajcarsko, ki francuska, a verteda ki Italija ver povija isto muslimani življena, isto loš naslike nardo le letari Istanbulku. A dere sa men sa muslimani morate skava škar ponaša. Hem da kad bešetke ko dini stavilo, automatično ka veda isto ko aver buker. Ute delja su kerelen ko dive, nema veze ki buti, to ponaša be te romneja, te čavenca, te dadeja, te komšeja, ko vedke stavilo škar ponaša be kavotu, onda agar tu inan manuš sutano mustaqim, znači ko pravo drumu. Ko avera jeti, Allah subhanahu wa ta'ala vakiri ko surat Shura, ko 72 sura, de šupanšto ajeti. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Oda sova kiri kakva ajeti, a da li se tu viki, hem beštuke stabilno, znači festaqim, wastaqim, isto adva lafi, isto lafi potrebini, istaqim, znači beštuke stabilno ko adva drum. Sar mesu komandi güm tut vakiri Allah. ولا تتبع أهواءهم. هم mađa ma pipalo to nefsi. Hem ahwa hawa, znači da dujbu kjer. Hawa vakiri pe nakana strast li, geli vakiri pe strast. Strast hem to nefsi. A dva su cidila pe akana su žeduniti duša. Slušajte vakira. Hem to nefsi akana dlabu kjer mađa pala dva vakiri. To se dingim tu menge primjer alimi vakirga o nefsi sarek zoralo gras. Ако tu na džene te dole adare grasti šukar, tu ne budi ne računi kaj kađal, ovka piravu tuko ne svetana, tuka pere. Ili ka gari tuki šteta, a gara maro nefsi amaro havada, a dva stras amaro. Su se adva kaj gari tu, ko lošna bukja, ko haram je. A da li se ame morate budi na računi, tora adla tara maro nefsi, hem tora dva stras, te ne engara amin ko haram je, nego amin tingara len ko helali. Primjer, manušket dikja džuvljaka, nama geni što kire džuvlja, ne dozvolimo odva jedino tirirom ne, ko halali. Ili tehani ti dike pivo ti dikjani tute, neka se pio pija se nek pivo, ama adva strasti do te pine, ili to nefsi magel te pio adva. Ako tu džaja kana palo to nefsi, ka džaka pijen ka kire harami. Ali manuš mora to stabilno. Znači ti dik, pre ti dike to nefsi su mangela, dik prvo to gospodari su mangela. Znači, prvo te džepalo to gospodari, a poslije džepalo to nefsi. Znači, a ne to nefsi, koja dva u del su raduni pelesti, a nam to nefsi su raduni pelesti. Hem, koja ver ajeti, ku surat al-Fussilat, Allah vakiri ko sarando jektu, sura hem ku triandu ajeti trianda. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والله كوايتي مانجتر الناي mangle ajeti subhanallah. Dike nada su vakiri koliko ajeti. Tačno, ad Allah su vakirena, znači, inne ledine kalu, Rabbuna Allah, amaro gospodari, amaro Allah, ali amaro deltano Allah. Hem posle, thumme staqamu. Hem posle bešena ko adva Allafi, hem bešena stegno, stabilno ko adva Allafi, ko adva drumo, tetenezzalu alejhimu l-malaika. وبرولندي وملك يا كافنتيلي نسوكا وكيلينجي ألا تخافوا ولا تحزنوا هيتش مدرا هم هيتش ما بين تجنوا وأبشروا بالجنة هم لنا كي شجي بوروكا وجنتي يعني تمينجي أمين داية تمينجي شجي بوروكا وجنتي بالجنة التي كنتم توعدون أدوا جنتي So Allah dinga lafi tu min advocado bineni. Ako kira so ke ako sutra bote kilo pe adaliste. Kit kadu bina adava yani kit o Allah ke kiri pola fi amingi duy bu kakit kakira. So su kwa hadisi. So vakiri inna alladhina qalu rabbuna Allah. Tashno adalingi so vakirina mu gospodari o Allah, modelo Allah thumma istaqam. Em posle beshina ko pola fi. Se kolay manushi se vakiri medarata radil. Mi vrinava kod dil, ali na ne namazi, na ne sadaka, na ne zekati, na ne postime ko Ramazani, na ne hađuluka, na ne ništo. E pa kaj te delija su sikavene te lafi. Znači, a da vas su magijate vakirili, a će dulke akate. Hem ki čip. Ako to vas, a dva nadikelape. Ako to pre nadikelape. Ako to delija te lafi nadikelape.
Adva Allah filele I na žena akajčine. Na inan iskreno. To vi iskreno manuš, da kire advaso, vakirgyan. Ha vakitlerim naki mangavatu. Na ne vaki ni ludi kere. Ni şuka Allah fina vakir vaki. Ni hediye nasu. Savulu bab ka vakir te kya kerani? Ab isso savulu baba ka. O vakire mangavatu. Pa kai to luba. Kai sika mangai mangiatu. Na ne te verinu tuke. E pa kam ne devle sarkova. Vakire verinava kodel. Tu inamo gospodar ya Allah, ama ne kire ništo. E kai sika vea tu ti vera devlese. Tu mora ti sika vea da. Delenca sika vea. Na Allah fenca. O la filo ko. O delje na ne tane loki. O delje pare. Manuş ti kilo su vakiri bud paro adam. Diken isik şeyh bud baro candu şeyh mulotano ko Egipet istek mufessirini şeyh Şaravi vakir. İlk manuş alo reste vakir ya şeyh demek nasihati. Akene mulotano hoca demek. Magila nasihati telo. Demek nasihati sar tekrar nardon salafi sar tuva Primesar tu găsi nevna dunghe Istanbul ko tu isi tu baro znajne baro jandu manush na do mashallah mangina tu hay demek nasihati. Vakillesi adava savakirele kerli. Dosta tu keda. Abena treba tu ki. Savakiri be abi nishto aved na vakil mangine nishto ayeti ya nishto hadisi ya kova. Vakil dosta tu ki akava hikmeti tu ki dosta. Git vakire nishto kerli. Hem dikino Hasan el-Basri adava imami tabi'in yani. وقتي وتبيني أضيق ما نشلسي وكيس يا حسن البصري شاي أبرك كوكي خطبة تكيري لا في تاري سلوبودا تارو روبيا تي سلوبودينيك روبو أوكي وكي إن شاء الله كاكي الله في نكراي كوركو ومنوش أجكيري وحسن البصري نكيري هذا تيما الله في أبر تيما كيري الله في بالي قالوا لسه وكيري يا حسن البصري أبي أبدينا كيري تيما شالي أبرك كوكو تكيري أوكي إن شاء الله كاكي الله دويتو كوركو Isuna kirgat adva tema lafi. Pese pali ge voreste ya Hasan el-Basri. Abe nali ke guntra lafi shali aver kurko tekere inshallah ka kera. Tirto kurko kirgat adva tema lafi. Pose pali allo ise vaki ya Hasan el-Basri te puchafto nešto. Tu ek baro manushina. Tu se mutla ma drink kurke te ajkera. Tu hakana be ket kera to lafi kova normalo tu mora odma te kera da. Vaki shun vaki. Ket vaki gamange palay kurko diklum te keda pad na nema adbor pare. Тишете кинавике и кровоем те слободина. А дали се нема пари, дай бутик ергем теше абер куркоте керават бадело, но успингум пал курко, но успингум пал дуй курке, успингум пал трин курке. Hem kit uspingum a dali sa kignu lafi. Tu se mina mangao te waqta radla, so kerina lafi a kukrina kerina adla. E sarşe te wage. Magum poro kokri te keravat badelo, pa post te keravat dali sa lafi e abre nardo te çeva adla te keri. Subhanallah. Znači iskrena je siljan Andrej uzov kalbi. Amina gerda morate ova. Istiqama, znači zamanuş ovaj peygamberi si mangali star nasihati. So nasihati so nika star averestar şayet dubini. Peygamberi baki gel samo dibu kya. Akiri kul amantu thumma istaqim. Baki verinava kodel. Hem beş ki stabilno kadva durumu eğer şeytan el kupravo. Znači beş stabilno. Šajte halbaka istiqama znači nek manuš bilo su te kera samo delo, ali prvo godini te votano stabilno godini. Znači non stop kontinuili znači non stop te ove kvadratrum. Na aktivite kerav namazi, taj sat vena kerava. Abdi kerava na žena, ki juma dževa kva kurko, aver kukujan džava. Redovno šeteva kera. Znači beštki je redovno kvadva dini. Kera da bu keva da su dingjatu su komandingjatu te kerele, kerele. Tu se kokreje tu i si tu adva vrednost. Znači, tu letu ke adje faida, tu ke açola najdevlesi. Allah tu ke mangal baš karipe. Ako tu neki red baš karipe, tu ke kokori krivo. Sarı o data kana git bakir çabesi kera gelmek. O kera gerek baş karipe. Ona kerala. Ba, o çavutan o krivo. Wallah minge tepine kana walillahi al-mathalul a'la. Hem devlesi potrebini pe onaj kar primeri. Ali adva gerçekten halvas. I konekcija e Allah'a emamentsa tepine sar odat eli idayet çavea. İdeja odat nikad na nita mangila çavese ili çiyake lošno. Uvek šukaripe mangila. Hem kam li Allah ko su mangila mi uvek šukaripe mangila. Poviše tar ideja tar odat su mangila maksamese u šukaripe. Allah mingi bana puške poviše šukaripe rodala. Adresi ni gamen gadla buke. Na te mučina men džabe, naj.
Саки мука ке бешевко адва дини, ке бешетки ставинло, радумно ке адва, ставинло инан, искрено инан девле, онда туки ке ни прошкали. Одо адла дуки адла дели на трбла девле се аминги трбла. От свако мануш, свако инсани су мангила ти живини шукар живот, радослоко живот, берекети живот, аки туки аква друмо. Манги адва те дике ко до живот, онда джа адва друмо. Хем бештуки ставинло. Епа ка дике сахери ка дике ко друмо. ابن القيم هذا يكبرو عالمينه وكيري صار شيء منوش ترسل أضياء استقامة هذا بس تبني صار شيء ترسله وبكيري اشتر بكيات البلد منوش تكيرو برو صار هذا تقول كنت عبادتي دبلة إخلاص значи искрена товото значи свако дело со кереле едино е девле те кире. Едино те господаре се два те кире. Значи те ове искрено те девле. Кире намази, кире дома намази те девлесте. Те девлесте. Овто е радосно tego. Ana ti dai to dat to komşiye su dikere ki camiye elinajna akale manuşiye su mangia business te kire. Bilo su sebep esi manuşa su kire namazi ma kire Allah nego kir to sebep ki çive to ko namazi niyeti prete kire namazi ya Allah akaba namazi kire öyle tu man se radosno tego. Prvo iskrenost te öyle manuş. O duytu kit kirek delo kille sis ilm canni pe kille. ما كيرك دلو ما جاكو نماز كيري فاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جيكو كري ولا الضالين امين انا جنيه سوزان شيني الحمد لله رب العالمين وبرو الله في سباكين نجنا سهل والله وبوستد الله في امين كتبكين اني امين نجنا سوزان شيني ادوا امين ايبا كيت كريا عبادتي كله جاني بي سيكلوف كو превод سوزان شيني سورة الفاتحة منوش كيت كيلو وقت 5 وقت نماز كوزوم пъти читини пи سورة الفاتحة جنيه ادوا Дешевта путия. Саша е тук кет кире, ако на панч путия кет кире вакти намази. Подиве, хем дешевта путия читане от сурата Фатиха. Ама на ето знае со значение да Аллах е девлесе. На жене со рецитине, на жене со кире ко намази. Е пасарка осетине ту, а да ва будли пеко намази. Ама кет мангина намази ти кирен тачно. Сикнове на два намази. Со значение да Аллах е пак осетине будли пе. Па тука манги ко критута кафалини тук кет на кирга намази. Ка манги адбор ка манги намази кај ту нашите живине близо намази субханаллах. Ако рисама два пункти, wallahi kad iki kabishitu kwa dva pravo drumo, им kad iki хайрин берекет кото живот. Значи прво искреност, од дуито джанипеа од делија текере, од трито а два ибадети требаат текереле, насар то даца скаѓа туке, насар ти дај, насар то папо, насар ти тетка, то тат, то како, него се пегамбери Мухамед саллаллаху алейхи веселем. Пегамбери саллаллаху кој хадиси, саллу кема раайтумуни уsalli. Керено намази агјар са диклен маман месо кергумле. Значи кит мангија Аллах те префатинето дело, маке ле тута тарите фантазии или нека ста со насикло шукар. Него дик увек, ако на жена на мангалата вакера маке ле хич. На кит сиклено намази панда на жена парат коте кере, те на хавел магрешка. Некој шека вакер е панда на кере на намази док насикло арабски. Не ташна да. На мучиту кер. Ти ще да колюте чити, например, по почетак чити. Док ти си пилан ко пантибе. Али мангалата вакера, ки мангена одело ти керенле, келне ко ибадети, баш ко ибадети морати дика, ти си клевале сар пегамбери сар скерган. Па те ще Аллах медер ти прифатини адвадил. Кит авдие на джаняли, си клев тайсате джани. Ако пала икор ко панда на джанян, епа, нали дин доа герти кери. Значи мајче кера добро време. Дик увек повише джани петел. Ма биш таки која два исто левел. Него дик увек дајре тиџа. А вдина жената читена Корани, е па иншала од цили кала полек масек на жена. Ленту мен увек цилија. Мажи внем бизо цили. Мануш бизо цили, саркаш бизо лодов. Мова ге. На никој не ту нисам корес тута кокри тута. Мова ге. А вдина жена е па иншала те сака сиклева. А ја мора мануш ти мислим. Од штарто, а два дела со керели, те керели, те мучните ко најшукар начин те керели. Са со кергам лафи ко ихсан.
Значи ти дике перфектно те шайти, ти кире два дело. Кет кирган намази, дико намази ко најшукар начин ти кире. Кет дея садака, де ко најшукар начин. Ко авер ибадите исто агер, дико најшукар начин ти кире да. Опанчто, кет мангия ти кире шукар делија, беше исто ко хелари. И си нардо, мангия ти ден садака, джана чорена хем дена садака. Джана кирна пари другенца и после воздена джамија. Маша Allah. Адвали искреност адва, субханаллах. Значи ту мангия халале, нешто халали ти кире шукари пе, харамия кире халали. Субханаллах. Дик, адва шукар дело су мангия ти киреле, шукари букия ти кире. Адва, адия зарада су кедела, таро бизнес, тари бути, ти плата соряла, дико халали ти дубиня адва. Нако харам. Сарше ти кире ту харам луко, харамия ти де хайри ти кире. Subhanallah. И си агер на мислена агер. Осварите чистинем пегреви адале. Али мануш мора ти дикел те бешил ко девлес рутрумо. Хем кет кире хайри ко девлес рутрумо те кире. Хем да и си да о алем я вакирина аминги исто. Адвалла Allah ine panç buke освари тар имам Ибн al-Qayyim сар мануш шайти Resula diye stepena. Te bешил се ко два друмо. Ако живина агер Allah panç punktje, pa inşallah ko vaka tar Allah nardo. So Allah kaj kiri polafim kada lingo dženeti a da li se so bišlete na upravo drumo. Hemi si da kana aver punktija su isto tane važno, su pomožene amen te bišakla dva pravo drumo, hem stabilno te ove. Prvo, svako divete mislinijetu keko ahireti. Znači, mate na kjöt trajek dive, kaj tu su na mislinijetu keko ahireti. A kana bišajat keko krituvaja, hem nekada te ovo da 5 minutija, Кият ки на мисинят ке ко ахирети. Абе мекет камера. Точно пале Allah ка ваздил. Пал те венде ме кокале са пушик, Allah пале ка кила Allah кокалем ка кила масем ка кила масарав де су живинал. А два диви исто агя ка ваздил ма тару гроб. Ке килан го Allah. Садла му ке калика. Кади кало су ко ваку су диве. Кади као cennet, o cenneti o cehennem. Sağla bu kya. Kovulan ikaz da kadi kavla. И ако аджкели ма адла букя, онда хайде морате во спремно. И едва како мужинито. Мати би стрелла буке. Ако ти намисли някой адла буке, ка би стрелен. Па не те кире ништо. Али а не адла буке амда те акя, онда адва теринто те кире повише. Те бешетке каква право друмо. Прво, значи адва од авери дуито ек буд важно дело со свако муслимани те кирапе. Адва арестува кирпе мушарата. Шарти, таро шарти абадалафи. Амен потребне адва лафи таразко шарти. Значи кире туки, на туки, това я хме девле те пине сарик фатрак. Беше ки кукри вакир, я Allah, ме дава ту молафи, кај ме ка бешал кога друмо стабилно ме стегна кова. Я Allah ту ме миро сведокуина. Ту ака на магина труда сведоку, ту и нама сведоку, яра. Кај ме, инша Allah, кај мучинама, свако диве, док те мера, Котиро друмо акава те пира, те на джаб криво. Увек адва иншалла адва друмо, ме дава ту молаф иншалла. Ек трито пункти, кит пакиргена адва свакимо почетак, арабски вакир муджахеде. Муджахедет манушти мучинипе, ко адва друмо. Значи, кит киргян те девлеа кана дингян лафи, онда мучито свако диве, те беше ко адва друмо. Бизо мука нашти. Ки бути морате мучинето, те добинете плата, Каква живот морате те мучинете те добине хамнаси пиннаси я те успине нешто е па кам ли девле ке маге ко дженетите кове а у дженети најскупо роба манусу ек инсани со шети добинела у дженети па кам ли кате маге те возне BMW Mercedes морате мучинето те кире бути маге два тикинето успине или наш жохенди нажна со било со те керте вазде морате мучинето е па сар кове дженете кит маге те добине адија роба те добине девеста Мора исто те мучинето, хем туди мука, кои бадети, кои адјабути. Значи добинеа да бизо девлесо радост те добинеле. Хеме девлесо радост добинеле ди бадетеа. А на паренца, на жена вереа со чавенца кет гиреа, кет мануш, джандо мануш и на жена со на. Тебе најчуро мануш. Али кере и бадети, искрено ти девлесе, Wallahi tuku ahireti, onaj mango devleste, onaj manuşi devleste kovi, subhanallah. Allah te kilometar Allah manuşa ya Rabbi alamin. Ek avet punkti saršeti pomžine me te više koda pramo drumo. Arabska kiko muraqaba.
Murakaba znači tu te ove iskreno tuvaya prvo. Kad gerek delo, onda tu uvek dikte delja. Abi akva namazi dali şukar ki gümle akana avdiye, ili dali misin gümange, dali ali mangi me plata, dali diklumu kličo, dali najna lilume çaventa ru kindergarten, dali merom nake trebingete kirava akva dali kingum tut najnaso, a tu sako namazina. Pa puštu, kad završim ili pred nakon završim to namaz. Već banda kad ti nakon namaza, a vi nekada razmisleva kad na ništa meka neku anglodelinu neka. I cilje tu koliko vi tu la misle, koncentracija ti devljate do toga. Biste sa u dunja loko ko namazi. Kad vakire džeja ko namazi, Allahu akbar sa palo tu dumoforde. Te pne sa lo dunja loko su ja kanam gotute, palo mande kana, ne interesima ništa, kana samo meme devljajne. I ništa ader. Ni mi romni neme čave, ni mi buti, ni mi plata, ni ništa. Jedino meme devljaka na 5 minuti. I sabi sve jedino te devljaka pandojno. Pandejat te devljaka. Kira gel namazi pa kad ikio namazi satar lošna buke kad stotu. Sarvalova kiri. Po Kurani. Znači uvek kad gerek delo, kjer tu kontrola pokri. Abi akva dali kjer gumle 100% sa sušajne te kiravle. Ako na kjer gum, averi namazi poškata kira. Avdina njum nishkar miranaj, pa taj sa škarkova. Avdiye na kjer gum nishkar laf mi čavea ili na ponašim guma šukar, taj sa poškarka kira. Uvek agar kontrola pokri te kira. Isto agar da te prenesa i muhasaba, znači Umar radijallahu anhu vakirga, jak šužo lafi vakiri, hasabu anfusakum qabla an tuhasabu. Znači, ani tut kokri kojeg sudo preto ve tu sudimo, stepeni agar. Znači, mađi kjer hište ove kod vas sudo sudimo, nego tu tuvaja kokri. Znači, bešti ke tuvaja te prenesa sudarite vakire, vakir abi dalje akva avdiye, dik preteđate sove, dik, ali mislim tka dva divje sarnakim avdiye, sayo bu kaki gum şukar, sayo bu kanaki gum şukar. Agar hisabi kere tuvaya tepeni. Hem aver slušajte ki opise isto, bud važno dva minga dva arapski tahsin vakir. Tahsin, Allah palir tabi Allah fi ihsan. Ihsan znači ki kere delo iskreno šukar. Naj šukar znači perfektno. Znači uvek dikte uvek pošukar. Mate dike taj sato dve sarabdete, u isto lebete više, na sa svaki gum, nego uvek ti dike taj sato dve poškate. Palo ekolko poškate. Palo yek masik palo ek beş o cüz amate olmak hafizite var. Eli letke o cili palo deş beş mangala hafizite var. Letke adala cili hem dikte uspinjada. Ako ne uspinja na nelantuke cilja, bir şey tkı. Bu isto tam. Palo deş beş na ceneti čitine Kur'ani, na ceneti kireo namazi, na ceneti vodine imami primer. Hem na skigenti çevede, pa sabah adva, sabah muslimane kovjagi. Ne to uspije ništa. Čivtki uvijek bare cilja, ko život hem muči tu te uspinjadla cilja, inšallah, hem kad ke dajle anglalka čatki. Evo posledno, sus pomžina mingi te stabilno koja dva drumo, uvijek te dike tut, tik nos prema Allah. Mate bara kire tu kokori nikad. Saru Firauni, ili o aver taguti, aver lošna narodom insane su živinge, uvijek morate džane, kaj tu inan ništa sprema Allah. Kaj bizo Allah tu ne uspinje ništa. Tu sila kuvvetina netu, bizo Allah. Ako Allah ne tuvaya, ništa neće tekeri. Ako Allah tuvaya, sašaj tekeri. Bilo koji te votu dušmani, sašaj tekeri. Dikeno Musa a.s. koji ne resilo dušmani? O Firauni. Dikeno Ibrahim a.s. koji ne resilo dušmani? O Nemrut. Dikeno sa Allah pegamberi, subhanallah, save dušmani enele, kukuraju, o Allah ispasin gene. Suse, tu se Allah ineleja. Hem sar uspingea o Musa, o Ibrahimim, sava ver pegamberije. Sar uspingea Allah te valenca, tu se on handete iskros, stegno, stabilno edebiljenje. Adle se Allah najmangle manuşa. Najmangle neşkar insane kakya pu. Tu se Allah nardo, na živinge sar amen su živine. Aminge dunjaloko považno nego ahireti. Aminge amari daj, amari romni, amari čave, amari vorda, amari kera, amari nažaso, amar dunjalukov sa považno nego o Allah. Emo dini, emo islami. Sa veri bu kâminge považno avdi. Adele salam o haliya gel. Amar o haliya gel ta. Ayeti živine saru peygamberiya subhanallah. Sa o amari o nardu suka diken amen, kaman gen amen. Düşünün muslimani, o vallahi najšuže manuşa adva. Najšukar dini adva, islami. Ama men sana živine gel. Adele se amar o haliya gel, amar situacija gel ta.
Ema kana prit zavishnav, akalia ka zavishnav inşallah. Kad akana siklam adla buka, so pomujnena amen te bishak adrumo. I da isto agar buka, so katsidena metra da pravo drumo. Ema prvo so katsidena metra da drumo, maasiya arapski vakit. Maasiya znači günah. Kan arapski isto günah znači ne. Arapski günah yani amen günah ya vakira. Yani arapski taro Arap yer ilaman Allah fiyat. Znači ne greviya haramiya günah kit kere. Adava точно цидото тора да право друмо. Ковлякери то имани, ковлякери то сърце, Кирила позоралото сърцето ово. Те на хубаво нури девлесро като сърце, цидела то агяр тора да право друмо. Одуито слушайте цидото тора да истиқама, кит кире ширк. Елхамдулилlah мен дара кана нея да ширк, значи те кире ибадети, абересе место се те кире Allah ise. Znači te verine avere devleste, osim Allah iste. Adva baro şirkul akbar vakir pe arapski. Ali elhamdülillah niko emendana kilo adva şirki. Sarine emendar binaya ko Allah elhamdülillah rabbil alamin. Ali savo şirk keraya, şirk el asgar. Adva tanu arapski vakir pe riye avala taru dikibe. Znači kad kere delo na kerele iskreno devlese nego nardongi. Народе девлесе радост, него нардонгу радост. Керея садака, си каве нардонги и калея ки джамия те пинда евро, агяр, си велен ки кеса или англонардо, свако ти декел, ей, акана филан пинда евро дела, на жена осо. Те пине ко биявайна. Те пине ту, си килойна тора бияв, те вакире толафи, те пине да, о имаме те вакире да чак толафи ки ходба. О, акава филан нига пинда евро. A gelema getoro. Sa te pine ko bijava. Znači agar ikali pe pinda öyle diyor sadaka na. O peygameri vakiri efta grupije ko yevm el qiyama ko ben uçarime devlesere senkaya. Taradla efta grupije ceno so dela pedesnaya sadaka ko bolle so levo lesri na cena kuzum dingya. E pa agar morate da sadaka. Te pine akana pushla alemi sarşete halvadva vakiri ki çive ki cep apare atuna gengen kuzum pare situ atu na lekna ne kale pare agar gene ayak tara kala shel euro kada 5 euro sada na agar nego tu çifti cepa çifti tovaski cepa na jene kuzum de agar na jene dali ne pinda euro, dali ne şerun na caniya subhanallah. Ama komangiyate ve tarala tarala su kadubinin devlesi senka. Kira gel vakili. Hemen asadlar saline. Su se koyav diye ka uspine vakti kere hala be. Ha. Cane ama o vakiliye gel. Ama na vakile adva hepten vakile atmen. Na gel. Nego važno mingi ke dea sadaka mas kaftango nardo. Che tu dea sadaka se kevata un nardo onda dikje nardongura da radost te dubine. Un nardo va kiri, mašallah diklanli, na žena kava digja do boru pare, te bara kerentu. Znači tu mangeti slika tru bari ango nardo, anango Allah. Che postine, na va keria svako ne skaja, me avdi postinala, me avdi na žena, na. Ako kergana ger, onda kergana dva utikno širki, riye. Tu keria Allah deliye, on nardo ti dikintu. Tu Allah fi te kere, primer. Alevena? Hacıya cep hacıloko najna barakeratu najna so nardu kerim tut Allah fi hacıya najna so. Ako mangi adva tu cili onda tu nainan iskreno ko dava da delo. Nainan iskreno ko hacıloko. Nainan iskreno e devleso ibadetesti. Ama men mora adva ti kira yedin e devlesti. Miket kerava hacıloko kerava adva se dol man ko mangi adva ti kira. Tu se mangava dol man sa irada sun tebo. Adresi kerava adva. Ana nardu ti kerim mandar lafi. Meke dava sadaka ki kirava namazi sadla bu kya o ibadet ki kirava li iskreno devlesti. O manse radus sunte bu. Meleso radus rodava. Ana de na inar dongro radus. Tu se ako ker živine agar ako meni namasavke muslimania pa tu nente bişe kada pravo du. Ko kya nente du bine adva Allah sudin Allah te du bineli. Adva cenneti manga. O trito nifaq. Nifaq najna se te anaf ko prevod ko Roman te vuto dui licia. Dui moengro to. Licemerno. Gel. Nemaško hojšla vakiri pe. Akana dui moengro to.
Akana akalensa kere asafkol muisitu avreal aver muisit tepene. Kere ko teromnaya te chavensa tirensa isite konaşebe averensa inardunsa ki butin ajansu aver manushina tepene. Skros aver manushina. Kere mare teromna pişne teromna ki te çave kere inantu ki katastrofa manuş. Avreal ki kıvet ki maşallah tepene nardo avu akabası nacan abakaba nayışkal manuş be akaba. Ve çocuk konaşebe isiyle uvek şukar laf yakila akere sa kuşi ben ajanasu. Mate var gel niket. Peygamberi vakile menge hayrukum li ehli ve ana hayrukum li ehli. Peygamberi vakili nay şukar muslimani tumenda adava koisi nay şukar konaşebe pe familya ke znači peromnaki. Me vakile peygamberi me isimo nay şukar konaşebe tumenda mire romnaki. Znači ketinan kere vallahi najpravilno slika tiritani ketinan kere. Ketinan teremnaya te chavensa te kinan tu adva manush tu skaveatu su tepene su nika sana daraya. Ako inan ko adva momenti shukari ta shukar manushina. Loko manushis te skavi kere tepene avjal ki tiklola shukar muite sikavi a kere katastrofe. Adva ne nikona janela. Ko janati tiromni janela. Hem te chave hem koy kiti familia. Adva janela. Ame morati dika agyarte va shukar. Mesto ti skave muy averenge shukar sikar teromna ke te familia ke shukar. Znači duplo tebe shukar na akate agya okote agya. Upravno tebe ya. Znači manush mora to iskren. Hem nifaq adava da Allah nardo suteni munafiqinja. Znači agyartani Allah ko naj lošno tankoven ko cehennem. Naj te unis stepeni. Znači ama dva on najbaro nifaq. Znači nifaq ko delija i si nifaq ko deli nifaq ki vera. U pejgamberesovo vreme, primjer Abdullah ibn Selul, adva o su vredingajine ki Medine. Pretavilo peygamberi. Ovi ne gazdati. Kada do peygamberi sallallahu alejhi ve sellem, normalno kirge peygamberi gazdate ovo. No vakana ni ljubomorno nadali se. Na mondiate mu kako tam. Hem ovi netano vodiči tar munafiqinja. To se uvek primjer ketine ko Uhud, ki borba. Uvek ine pejgamberia, ne save grupa lestar, ne save nardo. Ko baygi ine muslimania, ali na biringe ko Allah. Ne biringe ko peygamberi. Jedin magle samo škarpele ndarte dubine, toro muslimania. Te penen, ako ne celo Medine ole muslimania. Ako amena ovaj muslimania sokovala mengi šteta kekio. Ali lese oni ne uvek protiv, ama inetene muslimani sa ko namazi, ko sabahi, hem ko sabah namazu čak i neko namazi, hem ko yatsi isto gele, kergeo yatsija. Ali adeliso peygamberi vakili asu munafiqinja najpalu namazi, o fecr namazi, o sabah namaz, hem o yatsa namazi. Sosi cenine kukuriya kana. Paro manušte ušli ko fecr, ko sabah namazi. Mangeti sovjetke na mangeti ušli ti jaki džamija. Ali ako mangeti skabet kajna muslimani morati ušteta razsojbeti oviki džamija. Ko peygamberi so vreme morati skabet kaj to isto ne muslimani. Adeliso na gerkeri. Hem yatsije ko peygamberi so vreme o nardo isto rano geliti sove. Ine nardo taman ulo tomine geliti sove pesi. Nasana menardi. Ali bena na bešleđi rat na žena so. Nekada bešle avreal ki jak akova gyara lengor životine. Ama najviše nardo taman uli rat gele pesi te soven. Hem adeliso munafiqin ama gete acikeren taro maghrib si dosta vreme dok te ovali yatsija yadalina. Tek baš saat mora skoro te acikeri. Ama ona maginate acikeri, maginate soven pesi. Sose mangi adva dini mag halevena ona gelmişsin gepesi. Znači sabale morate ušten rano pa gelo soybe hem akşam neşte cevap te sovama gerano. Morate acikera. Adelise asu munafiqinja haroin adla baš adla duy namazı. Hem tenekla taro tema o nifaq isto adva dujemo jengore te ove zdelo to taro pravo duno, a ne to krivo drugo. Znači amen nas minaja te sikava ki familija ek muj avreal ki tukula vrensa aver muj to. Na. Adva iskreno manuš jek muj isi. Bilo kas je to bile buti isto muj isi. Svako džanale agera gera. Ana to bile akaleo aver muj akaleo aver naj. Znači te ovo iskreno isto pe familija peja kukuri. Hem inardonca kas isile buti. Pošćatujemo kraju preti završina bidati. Bida je. Kana bida je nevo delo ko ibadeti ko dini.
Sunane din do taro pegamberi. Znači, mangia ti kiri namazi, tu kiri tu keto namazi aver chane. Sar pegamberi sa suna kirgale, advate pene sar bid'ati. Hem sada bid'a, nazi o pegamberi vakiri amigi. وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Svako bidati, svako nevo delo ko dini, sunane taro pegamberi, sa sunane prenesimo taro pegamberi, advat onih bidati. Svako bidati, anelo tuku dalal, znači ko krivo drumo, svako dalal, svako krivo drumo, anelo tuku džehnem. Znači, ame morate ispasnami niso taro, a dali se bud važna mingi ti si kjova namazi sar kirilate. Abdezi sar kirilate. Ke džaya ko hajluko sar te kirilate. Ke deja zekati sar te dilpe. Sadla ibadeti su trebate kirilate, morate si kljova. Ko tačnost, angena sar pravilno sar kirilate adla delja. Te na ova da su kirina greške. Kirina krivo u ibadeti. Znači sa adla štar bukja sa vaki gjum, kirina tu imani ko vlo, hem dina tu tara dva pravo drumo, hem tara dva istiqama so, amin magayate ulame. Hem diken subhanallah, agar kazavishna o dersi, vaki gjum ko namazija, sava najviše ajeti su čitinali, tara surat al-Fatiha. Hem ko surat al-Fatiha, amin pučaja devle, ako kiraya panč vakti namazi, de šefta putija, pa kiraya اهدنا الصراط المستقيم. Znači vakiraya adva Allah istiqama, mustaqim. Znači ja Allah uputi na menku pravo drumo. Sirat el mustaqim. Znači adva pravilno, stabilno drumo. Když ju efta putija pučaja devle, dova kiraya devle se, te anelo menku adva, te osvali te mukela menku adva drumo, te anelo menku, te putine menku adva pravilno drumo. So se jedno adva pravilno drumo, anelo menku dženneti. Pegamberi agar ka završina, bešla puti i sahaben sa zajedno crtinga pravo linija. Crtinga pravo linija ki pušik, ampak akava miro drumo, a ne otme ko dženneti, nemko Allah. Em levo em desno i si kriva drumja, o šetani su bešelati. Em o šetani dekilati cidot mentaro adva pravo drumo, ko krivo drumo, lea to venko džehennem. Znači bešem mustaqim, ovem pravilno, ko adva pravo drumo, hemka arakenu hayri inša Allah. ودني لك يا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.